Yes, twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ballon Podcast nkuko nabibabwiye rero ubu tugeze hano kuri Sina Gerard kuri Nyirangarama. Ni turi kumwe n'ikipe ya murayibona rero iyi ni Jessica Ramuru fan club y'ikipe ya Rayon Sport nayo ikabisesekaye hano kuri Nyirangarama aho berekeza i Musanze bagiye gukina n'ikipe ya Musanze. Murabona neza cyane nabo bamaze guparika hangaha bishimye bameze neza cyane bavuga ati tugiye gukubita ikipe ya Musanze twigendere. Natwe rero nk'abanga Ballon Podcast tukaba turi ahangaha murabona neza cyane uko bagenda baparika. Murabona yere ni Jessica Ramuru yirimo iziparika neza cyane nanjye ngenda mbereka umwe by umwe one by one murabona neza cyane bamaze kwitereka murababona nanjye ngavuga ati Ballon Podcast tuba tubirimo neza ngaba neza cyane rero murabona neza cyane. Mwarabu bimeze bite? Murabona ni Mwarabu abafana bagiye batandukanye bamaze gusesekara neza cyane. Mwarabu bimeze bite? Meze neza cyane. Musanze gatoya kakanya ngiye kwihana nihanukiriye ngiye gukubita ikipe twa Musanze ibitego bibiri naha ngenda kabisobarayo nzamuka cyane. Warabonye watubonye ko twaje watubonye Gerana nkuko mubibona abakunzi ba Rayon Sport bari kugenda basohoka umwe kuri umwe. Reka nanjye tugenda tubaganiriza tugenda tureba uko bameze cyane. Ni fan club ya Jessica Ramuru yamaze gushyika hano, Gikundiro Forever nayo yamaze gushyika hano, muragenda mubona neza cyane. Uyu ni umunyamakuru kuri SKFM muramubona yamaze kwitereka. Bimeze bite? Nago yancika atababwiye. Mbabari ijambo rimwe gusa. Bimeze bite man? Ni sawa. Biracamo. Twagiye Musanze. Sawa. Bimeze neza cyane. Mwamubanye rero uyu ni umuhungu wa Sam Karenzi. Natwe kuri Ballon Podcast tuba tumeze neza cyane. Ariko sinagenda n'ubundi nahaye n'umufana. Bimeze bite muvandi? Na mahoro. Twamanutse Musanze. Tumeze neza. Tujya kuri amanota 3. Nawe urabizi. Urabona? Ira kipe yacu ya Rayon Sport urayizi. Ni ikipe y'Imana. Urabona ukuntu imeze? Wabonye abafana beherekeje? Nababonye beshi cyane. Buriya ni ikikwereka ko rero turi mu mahoro. Niyo mujemo nayibonye Gikundiro Forever. Ndayibona n'ingijwi ry'abareyo nayo ndayibona imaze gusesekara hangaha. Ndabona ibintu ari byiza cyane. Na mahoro rega nakubwiye ngo na mahoro. Imusaze tujye kwashumika cyane. Harimo umugabo ukomeye cyane. Ntagenda atanangarije murabona neza cyane rero. Iyi ni ijwi ry'abareyo. Tujye kureba Abduru atubwira uko bimeze. Muri yangana Abduru ateganya ko mutsinda ibitego bingahe? Bana ni ibitego 2 ku busa cya kibuga ni Mwarabu uyu munsi ngiye guhana haduyi uyu munsi yakwica ikipe uyu munsi ngiye gukubita ikipe kabisa ibitego bicyane bibiri nakweka ibitego bicyane bibiri turumvikana wabibonye nawe wabonye kuri twaje turi kubwisha ejo bande ko dukora imyitozo aho giye kweka imyitozo twakoze atari y'ubusa ngiye gukubita cyitwa Musanze nyitege Musanze nyitege cyane wallahi Musanze igomba kubirya nubwo batwibye ikibuga cyo gukoramo imyitozo ariko Musanze irabirya 2 ku busa. Yes turakomeza tugenda tubereka rero murabona ureba mwita abareyo bamaze kuhagira neza cyane ngenda mbereka bagenda basohoka umwe kuri umwe bameze neza cyane babona neza cyane bamaze kwijandika imeze neza cyane bafite ibyishimo muramubona rero ijambo rimwe Yes. Urugendo ni rwiza cyane kandi ibintu bimeze neza. Twanutse Musanze kuzana amanota 3 kuko uyu munsi niyo ntego yacu ko tugomba gutwara igikombe uko byagenda kose. Ariko se uri gushingira ku kibuga kuko igikombe gitwara. Urebye muri champion usibye Rayon Sport niyo kipe ikomeye. Nta yindi kipe ikomeye hano mu Rwanda nka Rayon Sport. Sawa reka twifurize urugendo rwiza. Sawa murakoze cyane. Tuza guhura uri Rwanda za ngoma. Twagiye dukomeza tugenda tubereka uko abareyo bishimye cyane ahangaha. Muramubona neza cyane rero abana abakunzi ba Rayon Sport bamaze barimo hano i Nyanza babyina Kamurera bameze neza cyane bavuga ati reka twibyinire Murera
murayibona rero iyi ni Gikundiro Forever yaje mu ndege y'ubutaka. Mwayibonye Jessica Ramuru, mwayibonye ijwi ry'abareyo nabo bameze neza cyane ahangaha. Ifani Karabu zimeze neza cyane, mwana mu mama mwiza cyane bamaze kwitereka. Ariko nitwagenda nanaberetse na pilot uburyo aba yamaze kwijandika ahangaha yambaye neza cyane. Muramubona rero ni pilot utwaye abakunzi ba Rayon Sport bo mu ijwi ry'abareyo. Muramubona neza cyane ahangaha. Bimeze bitari ko sinabura. Murayibona rero iyi ni Jessica Ramuru, Fan Club y'ikipe ya Rayon Sport nayo ikabisesekaye hano kuri Nyirangarama aho berekeza i Musanze bagiye gukina n'ikipe ya Musanze. Murabona neza cyane nabo bamaze guparika ahangaha bishimye bameze neza cyane bavuga ati tugiye gukubita ikipe ya Musanze twigendere. Natwe rero nk'abanga Balo Podcast tukaba turi ahangaha, murabona neza cyane uko bagenda baparika. Murabona yere ni Jessica Ramuru irimo iziparika neza cyane, nanjye ngenda mbereka umwe by umwe one by one. Murabona neza cyane bamaze kwitereka, murababona nanjye ngavuga ati Balo Podcast tuba tubirimo neza. Ngaba neza cyane rero, murabona neza cyane. Mwarabu bimeze bite? Murabona ni Mwarabu, abafana bagiye batandukanye bamaze gusesekara neza cyane. Tubonye ko twaje watibonye Gerana nkuko mubibona abakunzi ba Rayon Sport bari kugenda basohoka umwe kuri umwe. Reka nanjye tugenda tubaganiriza, tugenda tureba uko bameze cyane. Ni Fan Club ya Jessica Ramuru yamaze gushyika hano, Gikundiro Forever nayo yamaze gushyika hano, muragenda mubabona neza cyane. Uyu ni umunyamakuru kuri SKFM, muramubona amaze kwitereka. Bimeze bite? Nago yancika atababwiye. Mbabari ijambo rimwe gusa. Bimeze bite man? Ni sawa. Biracamo. Twagiye Musanze. Sawa. Bimeze neza cyane. Mwamubanye rero uyu ni umuhungu wa Sam Karenzi. Natwe kuri Balo Podcast tuba tumeze neza cyane. Ariko sinagenda n'ubundi nahaye n'umufana. Bimeze bite muvandi? N'amahoro. Kwamanutse Musanze. Tumeze neza. Tujya kuri amanota 3. Nawe urabizi. Urabona iriya kipe yacu Rayon Sport urayizi, ikipe y'Imana. Urabona ukuntu imeze? Wayibonye abafana beherekeje? Nababonye beshi cyane. Buriya ni ikikwereka ko rero turi mu mahoro. Niyo mujemo nayibonye Gikundiro Forever. Ndayibona n'ingi ijwi ry'abareyo nayo ndayibona imaze gusesekara ahangaha. Ndabona ibintu ari byiza cyane. Ni amahoro rega nakubwiye ngo ni amahoro. I Musanze tujye kwashumika cyane. Harimo umugabo ukomeye cyane. Ntagenda atanangarije, murabona neza cyane rero. Iyi ni ijwi ry'abareyo. Tujye kureba Abduru atubwira uko bimeze. Muri yangana. Abduru. Urateganya ko mutsinda ibitego bingahe? Bana ni ibitego 2 ku busa cya kibuga ni. Mwarabu. Uyu munsi ngiye guhana haduyi. Uyu munsi yakwica ikipe. Uyu munsi ngiye gukubita ikipe kabisa. Ibitego bicyane bibiri, nakubeka ibitego bicyane bibiri. Turumvikana, wabibonye nawe. Wari kuruswaje turi kubwisha. Ejo bande ko dukora imyitozo, aho giye kweka imyitozo twakoze atari yubusa. Ngiye gukubita cyitwa Musanze nyitege. Musanze nyitege cyane, wallahi Musanze igomba kubirya. Nubwo batwibye ikibuga cyo gukoramo imyitozo, ariko Musanze irabirya 2 ku busa. Yes, turakomeza tugenda tubereka rero, murabona ureba mwita abareyo bamaze kuhagira neza cyane. Ngenda mbereka bagenda basohoka umwe kuri umwe bameze neza cyane, murabona neza cyane bamaze kwijandika, bimeze neza cyane, bafite ibyishimo. Muramubona rero ijambo rimwe. Yes. Urugendo ni rwiza cyane kandi ibintu bimeze neza. Tubanutse Musanze kuzana amanota 3 kuko uyu munsi niyo ntego yacu, ko tugomba gutwara igikombe uko byagenda kose. Ariko se uri gushingira ku kibuga kuko igikombe gitwara. Urebye muri champion usibye Rayon Sport